Umuthe turaria cia mahiũ mega, mahiũ maroretwo wega kuma o harĩa mbegũ-inĩ, na tutingĩkĩrĩria cia mahiũ itarĩ na chairman wa mahiũ mothe bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ Bwana Kimani. Twanakorwo nake tabarĩra-inĩ ya Kayũ ka Mũrĩmi mũthenya wa ũmũthĩ nĩ okĩte nĩgetha tũkorwo tũkĩarĩria. Bwana Kimani, ndĩona mbũri haha ũkanjĩra ici nĩcio irio? Ici nĩcio irio. Ici nĩ indo ndore? Irio cia mũthĩ cia rũciũ na cia mĩaka ĩgũka. Ta nĩ tũgeithie mwĩroreri mũndũ tarakũririkana kũmenye na rĩrĩa ndĩrauga we wĩ chairman rĩ, wĩ chairman wa Well, njĩtagwo Patrick Kimani, ndutaga wĩra na kĩama kĩa mahiũ gĩtagwo Kenya Livestock Producers Association, na tũgĩkoretwo tũgĩthomithia arĩmi Kenya ng'ima kwa kahinda ka mĩaka 10 rĩu. Hĩndĩ ĩno tũrathomithia arĩmi rĩ, nĩ tũkoragwo na ciũngano na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgĩcemanĩtie na mũtongoria wa bũrũri gũkũ, arĩmi me gũkũ, andũ othe, mũndũ othe ugaga ndĩ mũrĩmi kana ndĩ mũigi wa mahiũ rĩ egũkũ. Bata wa gũkorwo na tũgĩcemania mongano-inĩ ta maya rĩ, nĩ ũrĩkũ mũndũ agaga kuga kabũri karĩa ndatigĩirwo nĩ guka kana kagombe karĩa ndatigĩirwo nĩ guka nĩ kanjiganĩte? Well, gwĩciria tũkoretwo tũkĩorganize trade fairs ta ici. Ĩno ĩorganizĩtwo nĩ andũ metagwo Kenya Livestock Breeders Trust, na tũgĩkorwo tũnyitanĩte hamwe nao, na maonyesho marĩa twĩna ũmũthĩ nĩ ma ng'ombe na mbũri. Nĩ tũrakĩona mbũri haha na kũrora various value chains cia mahiũ, koguo na encourage mũrĩmi atĩ no eke cross breeding kana no ige one value chain na amĩthondeke wega na tũcoke tũmũteithĩrĩrie gũkinya nginya one thoko. Koguo gũka hamwe gwitũ tũka rĩmwe mwaka kana rĩmwe thutha wa mĩaka 2 nĩ gũ showcase ũrĩa arĩmi aitũ makoretwo magĩka bũrũri wothe. Hĩndĩ nĩ tũrarĩria ũhoro wa breeding digital, tũrarĩria ũhoro wake hihi? Well, tũrenda gwĩciria ũrĩa bũrũri ũthiĩte ũkĩgarũrũkaga kana ona ũrĩa maũndũ mathiĩte magĩcenjagia. Rĩu nĩguo tũraiga we are doing digital farming. Arĩmi ta othe me gũkũ nĩ tũhotaga kũnyitana nao tũkĩhũthĩra thimũ rĩu thikũ ici kana internet kana digital, na tũkahota share information either ya irio kana ya thoko kana ya outbreak ya mĩrimũ. Koguo ũrĩa tũrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, going forward tondũ rĩu technology nĩ yũkĩte, nĩkĩo ũrona tũkĩhũthĩra technology kũnyitithania arĩmi. Arĩa nĩ arĩmi acanoku, nĩ arĩmi a kisasa na nĩ arĩmi othe tondũ rĩu gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na thimũ. Koguo rĩu twakũhota capture your biodata thimũ-inĩ nĩ tũrahota gwĩka atĩ gwĩciria nĩ tũhũthagĩra Facebook, tũkahũthĩra WhatsApp, no icio nĩ for a certain criteria ya andũ. No rĩu tũrenda kũhũthĩra thimũ universal nĩgetha ũkahota gũthoma ona mũndũ ũrĩa ũtarĩ na thimũ rĩngĩ smartphone. Na rĩu tondũ ndĩenda kwamba gũkũrekereria nĩgetha njarie na jaji wa mbũri iria ciakorwo ikĩhotana haha nĩgetha akorwo akĩmenyithia nĩ atĩ arĩria mwĩroreri mũndũ ũrakuona rĩa mbere, mwĩre tũnyitanagĩra kũ na tũngĩhota kũnyita atĩa ndũmĩrĩri ta icio ũratwĩra cia gĩthomo gĩa kĩrĩu kĩa digital? Well, rĩu nĩ tũnyitanĩte na kambuni nyingĩ. Tũrenda mũrĩmi eyandĩkithia na nĩ free, nĩ tũrĩhotaga kũmũthomithia hatarĩ marĩhi. Number 1, nĩ tũrĩhotaga kũmũthimĩra tĩri wake nĩgetha akamenya kĩrĩa kũhanda mũgũnda, na nĩ tũkũhota kũmũhe products cia makambuni maya at affordable rate and the quality price. Maũndũ macio mothe rĩ, tũtikũmathomithia o thabarĩ-inĩ ĩno ya kuma ũmũthĩ nginya rĩrĩa tũgakinyanĩra nginya rĩrĩa tũgakinyanĩra, nginya mũndũ akauga nĩ ndagĩa baita ũrĩmi-inĩ wakwa. Nyambe ngũrekererie njarie na ndiũka ngũmwĩta ndagĩtarĩ wa mbũri kana ngũmwĩta jaji wa chairman wa mbũri. Chairman wa mbũri ngwenda ũkorwo ũkĩingĩra haha. Asanti. Mwĩroreri wa Kameme TV mũthenya wa ũmũthĩ ndĩragĩkwĩra haha ndĩna ũrĩa ũkũroraga mbũri ici, akarora akona mbũri ĩyo nĩ nginyanĩru. Sijui ni kuite hakimu wa mbuzi ama mwalimu wa kondoo? Steward wa sheep. Sheep steward. Yes. Sheep steward, nataka umsalimu mtazamaji, mwambie wewe ni nani na tukujue zaidi unahusianaji na hawa kondoo walio hapa. Mimi naitwa Dishon Shidende, nilikuwa nikifanya kazi Egerton University na nimechukuliwa na mkulima fulani ambaye anaitwa Martin Kateka. Shamba lake linaitwa Naiposhwa
Dairy Farm huko Naivasha. Haya, nataka tujue hawa ni kondoo uliokuwa unaangalia. Ni kondoo aina gani, na wewe ukisema ya kwamba huyo kondoo ametimiza kile kiwango ambacho kimekuridhisha, ni nini hasa? Hawa kondoo ni kondoo ambayo wanaitwa dopa, na dopa ni kondoo wa nyama, si wa manyoya. Kwa hivyo tunaangalia vile mkulima ameweka kondoo lake. Kitu cha kwanza, ana nyama ya uzito gani? Kitu la pili, characteristics yake, yani unaweza juaje? Unajua, unaweza kusema dopa na alete ile ya manyoya. Kwa hivyo unaangalia kichwa ya dopa inakuwa nyeusi na the whole body inakuwa white. Nataka nikukata kidogo. Nilipokuwa pale nikiangalia ukikagua wale kondoo, kuna kondoo nilikuwa nimeona amefikisha rangi yake hapa, ukamfukuza ukamwambia wewe hauko kwenye kile kitengo ambacho naangalia. Kwa nini? Yes, kwa sababu yeye hakuleta the really dopa. Vile nimesema, dopa hii kichwa inakuwa tu nyeusi mpaka inafika hapa, na yake ilikuwa imeenda hii unyeusi imefika huku, imepita hizi imefika hapa. That's why tulimwambia enda nje, kwa sababu si dopa pure, imekuwa crossed na something else ambayo tutawaeleza ni nini. Haya, tumwangalie huyu kondoo, tuseme yeye ndiye mshindi. Hasa isipokuwa tu ama ijapokuwa tu kuangalia kile kimo chake, ni mambo gani mengine uliangalia ukasema ametimiza? Kitu ya kwanza, akiingia unaanza kuangalia meno. Unaona umri kama huyu sasa, unaangalia hii meno, unaona shikilia. Huyu ana nguvu kweli. Yeah. Unaangalia hii meno yake. Huyu atakuuma. Unaangalia meno yake hii, kwa sababu tunachaji kulingana na umri. Ile ya kwanza, kale kama mtoto kana meno mbili, unajua hiyo amemaliza mwaka. Na kama mtoto kabisa meno yote ni very sharp. Hiyo unajua huyo ni mtoto mdogo. Kwa hivyo unamuingiza kwa klasi ambayo anatakikana. Kwa hivyo kama huyu tulimuingiza kwa klasi ambayo yeye ni mkubwa. Yeye ni baba mkubwa. Na huyu baba ana vita. Sijui kama tumemfinya kwa hizi kamba. No, yaani amekaa sana. Amechoka. Yes, kwa hivyo tutamruhusu aondoke, lakini nataka nijue ulipokuwa unaangalia kule kwenye miguu. Sijui ulikuwa unaangalia, najua pale ndipo nyama ilipo. Yes. Kondoo kwanza nyama yake inakuwa hapa, ndio unaangalia hapa. Unapokusa hapa kama hana nyama, unakusa mifupa. Lakini kama huyu ukikusa hivi unaona the whole body inakuwa covered na nyama. La pili, unataka kuona mkulima ameweka nyama yake namna gani, ameiclean namna gani. Unaangalia hii makucha hapa ndani vile amekata hii mguu, kwa sababu asipokata vizuri hapa chafu inaingia, magonjwa ile inaitwa foot rot inaanzia hapo. Kwa hivyo lazima uangalie mambo yale. Lazima uangalie hiyo yote, kwa sababu amekuja kuonyesha na anataka aonyeshe kitu kizuri. Anataka mshindi na lazima akaguliwe. Mshindi lazima akaguliwe. Yes. Tunapoongea kuhusu huyu kondoo, tuna yule kondoo jike. Kondoo jike unamwangalia mambo gani ili ukaweze kusema? Bado unaangalia mambo ya nyama. Unaona mkamo anayo ya kutosha kulisha mtoto wake huyo akuje awe mkubwa. Tuzungumzie yule wa kiume. Tunamwangalia nini na yeye? Wa kiume lazima uangalie injini yake, yani testicles. Uone zimeenda round mzuri. Kuna zingine zinakuwa fupi. For breeding unatakana uangalie ile testicles zake zimekuwa round vizuri. For breeding hiyo ndio sababu yule ndiye mbegu bora. Yule mzuri. Na kwenye kikao kama hiki ambao maonyesho kama haya tumekuja tukizungumzia mbegu. Wewe kama mtaalamu wa kondoo ama mtaalamu wa mifugo, utasisitizaje umuhimu wa mbegu iliyo bora zaidi kuweza kufanikiwa kama mkulima? Ya kwanza tunachukua ile kondoo ambayo ana uzito, huyo ndio amestoa mbegu mzuri, kulingana na uzito wake, kulingana na vile testicles ziko hapo, unajua huyu amestore mbegu mzuri, na akisaa mtoto atasaa mtoto yule heavy. Mimi hapo palipo na uzito ndipo na kuachilia kwanza ukapumzike kidogo. Najua siku imekuwa ni ndefu na nataka niruke kwa wakulima na vile vile nisikie majaji wengine wanasemaje, na hasa nijue yule ng'ombe aliyeshinda
kwa nini akashinda. Na mwiroreri wakwa guku tutirakiuma no kinya twambe tumenye maundu maya mothe twaria cia ng'ondu tuthi twaria cia mburi twaria cia ng'ombe guku no muhaka tugacire urimi-ini witu na muno uigithia wa mahiu tugathie haraya ni turacokereria. We'll call in lot number 1. Let me just go through the terms and the conditions of the sale. 50,000, I've got 200, 250 I have. 300 anyway, 3 I got. 350 I want, bid against you, 300 I got. 350, T first bid. I can't sell. 200,000 Indian river and 200, 220 anyway. 220 I have. I have 220, 250. 550, 560, 550, 560. 430, 450, I have 450, 500. All right, 470.